Nestvarno stvarno, drugi deo, naziv je nove knjige autora Živojina Petrovića koja nam ovoga puta otkriva priče o neobičnim događajima u Beogradu, o zaboravljenima, zaslužnim građanima, kao i zabavne, bizarne i emotivne crtice neponovljive vrednosti. Tim povodom naš gost upravo je Živojin Petrović. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. Nestvarno, a stvarno drugi deo, dakle zanimljive priče kao što sam rekla u najavi iz naše prošlosti. Koliko ste dugo pripremali ovu knjigu? Pa iskreno govoreći, ja odavno skupljam i prikupljam građu kao neki hobi, kao neki odušak popodne. To mi je zadovoljstvo već godinama i onda kada se nakupilo dosta toga, Laguna je primetila da imam materijala i došli smo do nekog plana da napravimo, da probamo tržište, kako će to čitaoci da nagrade, pa smo nestvarno stvarno ediciju nazvali i prva je izašla krajem 2019. Ovo je sada broj 2, kao što ste rekli. I naravno da nismo sve priče potrošili. Nismo sve potrošili. Dakle, biće trećeg dela. Možda, verujemo, ako bude čitaoci nagradili i ako bude to interesantno. Za sada mi se čini da je vrlo interesantno i veoma sam srećan što je to tako našlo prođu kod publike. Kako ste došli do svih tih informacija? Znate kako, sada je dostupna građa arhivska svima, možete i posjetiti arhive Srbije, u svakom mjestu imate arhivsku građu, imate digitalne štampe na internetu, imate razne... I kako ste vi nekako tražili te priče po nekom svom nahođenju ili birali ih? Ono što je vama interesantno... Baš tako. Vremenom sam se izveštio da brzo mogu da vidim da li ima, što mi kažemo, mesa ili nema. I, na primjer, imam jednu dobru, onako, da mogu da od priče koja na prvi pogled ne izgleda nešto wow, kada malo prokopate dublje ili kad je ukrstite sa drugim nekim informacijama, to bude vrlo interesantno. Tako da ove priče stvarno, ovdje ima 50-ak priča, kratke su, možete svako večer pred spavanje po jednu prečitati. Naravno, da, i ovo su zaista je dobro štivo i nekako sačuvati sve te priče od zaborava, ali rekli ste ima ih 50, hajde da izdvojimo neku priču. Pa sad kad sam dolazio ovdje, znajući da gostujem kod vas i vi zračite uvijek optimizmom i lepom, a nalazimo se na prostoru gdje je nekada bio stari aerodrom, ovdje je bio, pa i stoji i dalje. Zamislite 30. godina prošlog veka, na kupalištu beogradskom Dunav-Sava na Ušću, kupači su našli jednu rodu koja je bila povređena. I oni su je pokupili, sklonili i odneli je Jovanu Stajiću. To je bio gospodin koji je bio predsjednik Udruženja za zaštitu životinja. 30. godina prošlog veka. On kad je video rodu, pokušali su da je hrane, da je leče. To je već, izlazimo iz leta 30. neke godine, septembar, nemaju više hranu za nju i oni donose odluku da je transportuju. On poziva aviokompaniju jednu, zamislite, i kaže o čemu se radi. Direktor te aviokompanije odlučuje da odmah spakuju rodu i da je donesu na aerodrom ovdje, jer za 2 sata kreće avion za Carigrad. To je sad Istanbul. I kaže, hitno dođite. Oni pakuju onu rodu, dolaze ovdje. To nije tako jednostavno iz Beograda doći ovdje. To je sad ovako lako, ali u onom vremenu je... Stižu na avion, stavljaju rodu i to je prva roda koja je transportovana iz Beograda uopšte na lečenje u stranu zemlju. To je bilo i danas, evo, kad bi vi čuli da je neko... Da. A zamislite tada kada... I danas je bilo neobično kada bi se, recimo, to desilo, a kamoli tada. I zamislite taj Jovan Stajić koji je bio umoran i onako iscrpljen tog dana kada je sve to moralo da stigne da uradi, vratio se uveč u kancelariju, seo u fotelju, dobio srčani udar i umro. Roda je spašena, ali je gospodin preminuo i to je opet priča koja je zaslužila da uđe u ediciju Nestvarno stvarno. Kad smo već kod ptica, mogu još jedno ako imam vremena. I imate naravno, da, ja sam htjela jednu drugu priču isto da stikam, ali recite. Naprimjer, mi smo imali, zamislite, kasarnu u Srbiji, kasarnu vojnu za 2000 golubova. U kasarni je 2000 golubova živjelo.
imali su svoj hotelski smeštaj, kao u hotelu, imali su svoje sobe, imali su svoje... Tih 2000 goluba je bilo najboljih rase koje su postojale na svetu. Među njima je najstariji bio golub... Čiča. 17 godina je star bio, zamislite. I oni ne samo da su bili obučeni da 300 km je njihov domet bio da prenose vesti, pisma i tako dalje, već imali i opremu i mi iznosimo u ovim... On je imao dugi staž, nešto 17 godina. 17 godina je leteo i on je bio oficir, maltene vojni, najveći rang je imao u golubio i kasarni. Imali su opremu kako i danas ne možemo da vidimo, to su rančevi, ruksazi sa džepovima. Pa vi imate fotografiju upravo tog goluba. To je bilo sve 30. godina prošlog veka. A sad na mrežama, na društvenim mrežama nekako i priča koja se izdvojila je priča o građanima koji su imali telefon. Prvi koji su imali telefon. I to je interesantno. Sada, na primjer, Beograd je bio manji, bilo je 200.000 ljudi, bilo je oko 2-3.000 ljudi koji imaju telefon. I ja sad pre neku noć, pa što kad smo objavljivali, kad sam listao telefonski imenik, ja te ljude znam. Stvarno? Ja te poznajem ljudi, kao da sam sa njima tu, ja ne mogu da verujem. Tačno znam, vidi ovaj obućar, njegov broj, vidi onaj tamo. Tako lako bilo da se mogu misliti tada u to vreme kako je izgledao Beograd i kako smo se svi znali tada, odnosno oni kako su se znali. Sad je to malo teško. I taj telefonski broj 1 koji je u Beogradu, svi pitaju ko je broj 1, kako je dobio broj 1, to je isto interesantna priča. Ta priča je bila, zaslužila, u prvom delu je izašla u knjizi broj 1. A Džumbus Bal? Hoćemo li to da... Džumbus Bal. Džumbus Bal, Mika Alas je pravio najbolje žurke u gradu. Njegova okupljanja, njegove proslave, njegove večeri su bile stvarno za pamćenje. Oni su imali program, plan, prospekt, dobijali ste... To je svašta bilo od ceremonije koja je bila i ostalo je za pamćenje. To iznosimo kao jedan lepo priča isto također. I kako se javljaju čitaoci? Kako oni reaguju? Šta vam kažu? Veoma sam srećan, stvarno. Srećan sam posebno što novi čitaoci se javljaju. Novi u smislu da nisu do sada, ima ljudi koji još nisu ušli u književnost, u čitanje, nemaju tu naviku. Ove knjige im nekako otvaraju to, jer su kratke, jasne, prostim rečima pisane, vi možete... I vaše sve 3 knjige su u samom vrhu čitanosti? 3 knjige koje sam objavio za Lagunu, od 3 knjige, 3 su na top listi čitanosti. I sve to je retko onako da baš bude... Svaka čast jeste, a šta vam to govori? Pa govori vam da... Ima publike. Pa da, i željni su možda nekih malo drugačijih priče. Ima publike, željni su verovatno malo nekih tema koje su van ovih svakodnevnih. Možda smo pronašli nit, vidjet ćemo i u budućnosti. Ali osnovno je da ovo sve što radim čisto iz zadovoljstva velikog. Ne jureći nikakvu slavu i to sve, ali evo i televizija Brains koju vodim također je projekat jedan od kojim se bavim aktivno, učestvujem i u toj televiziji. Mi ne samo da promovišemo obrazovanje, nauku, kulturu, već ponekada promovišemo i neke te lepe pričice, odnosno događaje, odnosno ljudi iz istorije naše možda zaboravljene likove i nažalost sada smetnute sa medijske scene. Pa dobro, ali eto načina da ih vratimo. Tako je. Što kroz knjigu, što kroz upravo vaš kanal. Hvala mnogo što ste govorili za Novi dan. Puno sreće u daljem radu i sigurna sam da će biti 3. dela. Hvala, tako je. Ostanite uz Novi dan, idemo na kratku pauzu, onda nastavljamo dalje.